kiria kiambatanaga ngarangano-ini cia Kenya Premier League nĩ matanyĩtwo gũkorwo magĩka mogarũrũku matiganĩte gĩkundi-inĩ kĩao mbere ya kĩmera kĩa mwaka wa 2023-2024. Kĩrabu gĩkĩ nĩ kĩrĩkĩtie kwambatĩria kana gũkorwo makĩandĩkithia nyabara mwerũ na ũrĩa ũĩkaine kana na ũthe thutha wa nyabara ũrĩa wao mũkũrũ David Ouma gũkorwo akĩambatĩrio ngathĩ. Athaki arĩa mandĩkithĩtio oro hamwe nĩ amwe ta Dairas Msanga kuma Bandari, Daniel Otieno na kuma Mathare, oro hamwe na Fiston Abdul Razak, amwe andũ arĩa makoretwo makĩandĩkithio kĩrabu-inĩ gĩkĩ. Tuko na kocha mpya ambayo naenda introduce kwenu, pamoja na second assistant wake. Kuna vile tumefanya program kama Sofapaka. Kocha ambao tumekuwa naye na ambayo tuko naye bado, tumemchange kidogo kikazi na amepewa naita promotion, sababu kila mtu anapofanya kazi lazima afanye kazi kipromotion nje ya changing ya kwa technical bench. Nileta hapa sina vitu mingi ya kusema, mimi sipendaki kusema sana, nasemeaga ndani uwanja. Haya, tugithina mbere ni ati nao arimũ kuma kaunti-inĩ